Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm to continue. Of course, na beef. Linga of course between King Tsonga and Shongerangan. La Shongerangan, of course, anga ko hundluweni tingoma King Tsonga. So in relation to this, already part 1 ya shona is ending. So if that video mga 7 nantavekela ending on top comment, it's important mkota to sana context. All of such shit like Master T. If you subscribe, I'm subscribe. Shkota ko all over. Yo, so King Tsonga kahle iti kwala between the 3 to 4 nyana kwala. You figure and like he posta a clip ka TikTok sho ku ngana nyimpi ane fike twisa ku na nyimpi sho between Shongerangan and King Tsonga so sha all over ku va hi narrata swilo loko hi khi swi to ku va na beef ku na beef nkarhi walowo because if that swi to all right xexo karhi xi kongomisa ka mani so if you post this song clip ta khi hi yingisela erisimi ya ra khale ta tlhe swi prova ku ra khale mara a hi tweni ku yi ri sungule kwini loko yi fika yi ri khata la okay phela majamu ka makhelwane as I've heard nisingule ko hayi vanhu makhomeka phela majamu ka makhelwane as you can see yona section yosungula so ani mshono Shongerangan yena nga sungula mhaka ya USB kwala so nga swi reference sweswo ku mi nga kha yi vula swona King Tsonga go hey alo khomeka loko za swi posta swi create controversy swi fika kwala swi nga fika ku tiphazi hinkwato ko wona ka channel of course la nga za a expose na mhaka yo King Tsonga yi kwatise hikuva a le feature video no yiko kwa ka channel ya katika as you can hear so laka section leyi continue ko kuze va me baleka vanhu na van'wino mina thako so I mean gasi veta swi ya ku ri ka Shongerangan we can hear nane we know ku Shongerangan of course va divorce neni na Sivara Rangana so ku hi King Tsonga la yi komisa ku hayi reason yo va divorce leyi of course yi humelerini Shongerangan una as you can hear kwalana I continue of course as you can hear kumso kwa ukuze va ri ku va yinyanya ni mashuku na loko se va separateni swilo a va nkarhi phela swi va ka like swa tikomba ku ku na some form of communication so like hatred yi kona swinene so ku hi leswi King Tsonga yi komisa ku swona kwalana okay tshemba xona kahle ni mi jimisa nyana rhumela swi mi nga tshemba swona which means King Tsonga yi chuwangi nchumu like anything she can do anything ku hi King Tsonga mo la ku pfula case anything or ku beefa xexi yena a vona ku na ku swi nga n'wi tirhela against King Tsonga a yi chuwangi wenyana a hi fike hi twisisana la yi nga yi khata kona video I mean like sound clip ya yona okay lexi tako a xi hiti lexi tako ma swi twa musi a xi hiti lexi tako so King Tsonga yi chuwangi and as already stated ka previous video the beef to go hota guys hey King Tsonga phela hi beef okay kula mtisi hey dingozi hayi ingozi beef so the same ta King Tsonga to tala ku va ku ri beef swi tikomba na King Tsonga loko yi tsala yi va kha yi tsala munhu wo karhi ka nkarhi wolowo because ani ma swi hleketa minkarhi loko yi beef na makhelwani mi nga kuma ku a yi nga beef makhelwani leyi tshamaka na yena straight mara yi kha yi beef un'wana kun'wana hikuva tinsimu ta wena ta relate to reality if mo ti yingisa that's why na laha risimu leri wa ku ra khale mara still relate na Shongerangan so of course a hi ri proveni ku risimu leri ra khale of course ya C sharp so as you can see risimu leri hume hi ti 7 ta December tani sweswi mi swi vonaka kwalano and edibini kona King Tsonga ti be over 100,000 views as you can see kwalano a ri bini swinene so yo okay I had sent this 20 seconds nyana kwala mambo ura la swin'wana swo ta mi kumela ku himpela ku hi ro risimu leriya so sweswo guys risimu leriya ra khale ra nga ri vekela la King Tsonga a ra nyuwana ku ni vona un'we va kha tina ku i ra nyuwana swo kotlanisa straight King Tsonga no swo fika swi kotlanisa straight na swi King Tsonga of course a yi ri karhi swi yimbelela so sweswo ta va hi kha hi fast forward of course hi ya exactly ka that section ta mi kombisa ku himpela is exactly the same song leyi nga yi vekela ka TikTok okay as you can hear so guys it's very clear King Tsonga of course la yi ba Shongerangan so ku hi mina ni nga ku yini
In this case, I think Shonga Rangan should apologize about that matter. Because Makai accelerated too much. And the King Tsonga did only beef. Yeah, and email beef King Tsonga too much. I think this Shangash and La Kusho. At least damage even low. Nice couch. I have 14,000. Our yimbi is 14,000. Nice couch here. 14,000. Our yimbi. Hosti loko ku ri ni konto ni kombela Inisa Alexander. Loko ku ri ni konto ni kombela ku tikuma ni ri Alexander sweswi no munhu.